Twongeye kubasuhuza mwiriwe neza nshuti mwahisemo gukurikira Kirehe TV Show, aho muherereye hose mu mpande z'igihugu zitandukanye, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari iburasirazuba, namwe muri mu ntara y'Iburengerazuba, ariko kandi namwe muri mu mujyi wa Kigali. Turizera ko mumeze neza. Abadukurikiye bumva ikinyarwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, namwe turizera ko mumeze neza. Ariko kandi nawe udukurikiye utarakanda subscribe, turagushishikariza gukanda subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu tukimara kuzishyiraho ako kanya. Hahishuwe uburyo umuryango wa Habyarimana wacengeye mu butegetsi bwa RDC. Icukumbura ryagaragaje ko umuryango wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda ufite uruhare mu bikorwa bya politiki n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gihe intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu ikomeje. Ikinyamakuru African Fact kigaragaza ko umwe mu butegetsi bwa RDC bafitanye umubano wihariye nabo mu muryango wa Habyarimana ari Kaumbu Madungu Bula uzwi nka Akawo. Uyu akaba ari umuntu wa hafi wa Perezida Felix Tshisekedi. Akawo ni umuhungu wa Antoine Amadungu Bura Enyati wabaye minisitiri wa RDC ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko, akaba yarapfiriye muri Benin mu 2002. Muri iyi nkuru yasohotse kuri uyu wa 30 Nyakanga 2026, iki kinyamakuru cyatangaje ko umubano wa Akawo nabo mu muryango wa Habyarimana watangiye kugaragara mu myaka myinshi ishize ubwo bahuriraga mu Bubiligi. Iki kinyamakuru cyanditse ko mu Gushyingo kwa 2007 Kawo yateguye inyandiko z'umuryango wiswe uw'ubugiraneza wagombaga kugira ngo wandikwe i Kinshasa nk'ishami ry'undi wari waranditswe i Londres mu Bwongereza. Iri shami ryanditswe i Kinshasa mu mwaka w'2008. Nubwo iri shami ryasobanuraga ko rigamije ibikorwa by'ubugiraneza, iri cukumbura rigaragaza ko ryari rigamije inyungu z'amafaranga kandi ryari rifite aho rihuriye nabo mu muryango wa Habyarimana. Umuhungu muto wa Habyarimana Jarike Habyarimana ni umwe mu bagarukwaho cyane mu mushinga wo gushinga iri shami n'indi miryango yiswe iy'ubugiraneza, ndetse bigaragaza ko abandi bo mu muryango we bafite aho bahuriye naryo. Icukumbura rigaragaza ko mu mwaka wa 2008 no mu mwaka wa 2009 habayeho ibikorwa byo kunyuza amafaranga mu miryango itandukanye, kandi ko yajyaga mu mifuka yabo mu muryango wa Habyarimana nabo hafi yawo. Iki kinyamakuru cyasobanuye ko tariki ya 20 Gicurasi 2008 Jarike yagiranye n'uyu muryango w'ubugiraneza wo mu Bwongereza amasezerano y'ishoramari ry'amayero angana n'ibihumbi 125. Uyu muryango wagombaga kumusubiza amayero angana n'ibihumbi 250 hagati y'Ukuboza kwa 2008 n'Ukuboza kwa 2009. Bigaragara ko yari afitemo inyungu y'100%. Guhera mu mpera za 2007 bivugwa ko Kawo nabo
Kao n'abo mu muryango wa Habyarimana bakiriye amafaranga atari munsi y'amayero ibihumbi 382. Aya mafaranga yaturutse kuri konti yo mu Busuwisi, nayo yari yarakiriye aya mafaranga nayo yari yarakiriye avuye mu kigo cyanditswe muri Panama. Iri cukumbura rigaragaza ko hagati y'umwaka w'ibihumbi 2008 na 2009 Jarike Habyarimana yakiriye amayero angana n'ibihumbi 325 akuye mu miryango yo mu Bwongereza yari yaranditswe hagati yo mu mwaka w'ibihumbi 2007 ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2009. Iki kinyamakuru kivuga ko kitabonye ibimenyetso bigaragaza ko iyi miryango yashinzwe muri RDC, Repubulika ya Centrafrique na Gabon, yakoze ibikorwa by'ubugiraneza. Kanziga yiswe Mama Agathe yahishuwe email Kao yandikiye Jarike tariki ya 17 Gicurasi 2009 amusaba niba mukuru we Leo Habyarimana yabonye amafaranga, anamusaba ko igihe nyina Agathe Kaziga yakiriye amafaranga bajya babimumenyesha hakiri kare. Nk'uko iki kinyamakuru cyabitangaje, Kao yagize ati muraho neza mwese, mbandikiye kubera ko kuva ejo ntacyo Leo yambwiye, ntekereza ko yakiriye amafaranga, mwajya mumenyesha kubera ko iyo Mama Agathe ampamagaye ntaba azi ibigenda kumenyesha ni ingenzi cyane. Indi email ya Kao yakomozaga ku mayero 15,000 yoherejwe Kaziga binyuze kuri Leo. Yagiraga ati undi munsi nahamagawe na Mama Agathe nsanga abahungu be batamumenyesha iby'iyo hererezwa ry'ayo mafaranga. Ubwo Kaziga yakorwagaho iperereza ku ruhande akekwaho muri Jenoside tariki ya 6 Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2016, abajandarume binjiye mu rugo rw'umuryango we ruherereye mu gace ka Conscience muri Essonne, bahakura inyandiko na mudasobwa. Iki kinyamakuru cyatangaje ko yashoboye kubona izi nyandiko, gisanga mu gatabo k'uyu muryango nimero za telefone z'inshuti z'uyu muryango zirimo 3 za Fabien Zingaye wabaye intasi ya leta ya Habyarimana mu Busuwisi, n'izindi 2 za Kao zabaruriwe mu Bubiligi. Umujyanama wa Perezida Tshisekedi muri Mutarama 2023 nibwo Perezida Tshisekedi yagize Kao umujyanama we wihariye. Kuva ubwo yabaye umwe mu bagize itsinda rito ryegereye cyane uyu mukuru w'igihugu, rikorana nawe mu mishinga ikomeye yaba iya politike cyangwa umutekano. Iki kinyamakuru cyatangaje ko Kao yitabiriye ibiganiro biganisha ku masezerano y'ubucuruzi y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibijyanye no kugura intwaro, ibikorwa by'igisirikare ndetse n'ibikoresho by'abacancuro b'abanyamahanga.
Inshingano za Kao umaze igihe kinini ari inshuti y'umuryango wa Habyarimana urwanya leta y'u Rwanda zirakomeye cyane mu gihe mu burasirazuba bwa RDC hari kuba intambara ihanganishije ingabo za leta n'ihuriro AFC M23, yaba leta ya RDC n'umuryango wa Habyarimana cyane cyane Jarike bishinja u Rwanda gufasha abarwanyi ba AFC M23 no kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa RDC. Ibi birego rwabihakanye kenshi rugaragaza ko bidafite ishingiro na rito. Muri Kamena 2024 Jarike yagiriye uruzinduko rw'ibanga i Kinshasa asubirayo ku mugaragaro mu Gushyingo kwa 2025 aho yanafashwe amashusho bivugwa ko yahuye n'abayobozi abo muri RDC. U Rwanda igaragaza ko izi nzinduko zari umugambi wo kuhungabanya umaze igihe utegurwa. Itariki ya 8 Mata 2026 umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yasingije Jarike amwita umuntu uharanira amahoro n'ubwiyunge mu karere, agaragaza ko ubutegetsi bwabo buzakomeza kuganira n'inshuti z'Abanyarwanda. Iri cukumbura ryagaragaje ko tariki ya 16 Mata 2024 Kao yitabiriye inama n'abahagarariye Wazalendo yabereye i Kinshasa, aho yabashishikarije gukomeza ibikorwa byo kwinjiza urubyiruko muri iyi mitwe. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza ko inama zose zahuje abahagarariye imitwe ya Wazalendo zitabiriwe n'abahagarariye umutwe wa FDLR kuko bisanzwe byifatanya ku rugamba. Iri cukumbura rigaragaza ko kuba hari abantu bahuje amateka n'umuryango wa Habyarimana begereye inzego za politike n'igisirikare bya RDC ari ibintu bishobora kugira uruhare mu buryo igihugu gifata ibyemezo ku mutekano wacyo. Inshuti abavandimwe, turabashimiye ku buryo mudahwema kudukurikira. Ni naha dusoreje iyi nkuru. Ibiganiro byacu byo ni akagaruka, mukomeze kugubwa neza.